Hey, take your time, 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 fix your life. Take your time, cool down, take your time, take a chill pill, settle down. Never give up, no yourself, do what's right. Let them talk, don't mind, do your thing. Wena mfana ukhoma yona bakakaswele watu working wena mfana uselekile mfana ska khoma ya o tla di bolela o le ana mongwe walo mfana ene o tsebe bonana re o tšhabile ka mokgou wa kere twara aye ke se message man ai thobela leboga nna kere ke a leboga number 1 ke tša ka batamela nkeno batamela gausu le nne kgone o betiša ka manoto fase kgone o bina mo ke presenter brownisa kere wena no lebelela o se ka robala sefathego ka gore ditsela ka monte ka manyokenyoke ne ge o ka kitea number 1 ka gore nna ke yona ke number 1 nna ke tsona tšana tšebe ke nyoko le ge le ka bolela lebelela ntafolaka ke a ke tšhelela makaka Christmas mo le sa thuntse di-cricket o tswile lefatha mane nna mphapathele matsogo ke bolela ka nna bazi phapatha matsogo o lape mone ke a kgopela o ira nna o tšee ke nyoko letlatsa di-fronstane mamotho a bafana bona fandag o lela sa ka seqathule ene ke di-level ke a namelela ke di-jackelenjack bile snofitha to the top aka ya mo fase ya ke tša ko dimo ra namba ra di goela fase ra di goela boa madishong ka napa ka diakiša yang spane ya dikgofa phantšha ene wa ka mofa ke a le botša o ka ra le tshego tiša base shuwe a nna engwa mbara ke majita o tshwana le bontšamo yo bona o re diang ko bone nna ko tšhelele uala o le ka mokgwananuwe ke se ka ta re tapela o mile melomo e a thusi o ka ena o ka mmono motho o ratemo gane ke bona enge mamotha moo kina a re gata warra wena diele o re o gomole ka yona o se ka bolela ka yona ke na dilo tšheleta ego mane lena ke a bona o botseletile moka ke a gopela nyaka le botšheng damana wena putšeng ke saluta wena wa raka o mpia ka folofolo wena my brother o mmiletseditše no ke motho ke thoma o kakatela le lethoko la mmele le a tshwarelela le black sam wa tsebo re ke eng monya thabeng le tafole ke a namela ka gatangwe ebile ke nna kgota monwana ka tekesela wa dula VIP tono fasolela mbrik ra o jeka ra o goela ka nte wa ya ka nte a ola ba re kuna ra wa tsebo re ke ne mata not because lena moki boela nkeno batamela monna le lebeleleng ka moka lena batamela ga o sele o kgota ka lethong wena nnetse o kopa tshwane le nna o thape sefathego dišeri ke mao be a tshwaritše gase ka 2032 ba o botse a bona bele ke nyokonwa buala ebile re ke die sope e se ka bala tore ke lepatametše le nna ke tetse moto kwa fose o lebelele wena o se ka e kenya le batšhi ba tshwara rolo ba o ka botšišampie ya kae le yone e tshwere rolo mamotho ke nyoko no tlaiwa ke bino o bina bafetho o ta bona wena mfana e ketewa thusere go tšhelenyana ke re la moko o sa kgopela abedi ke tlo se tentela ka sephara tlalela wena cause o bona gore nna ke kgwathile ke na le ka bolela ka mokgwa o bone re ke tletse dilo kwa gae ke di-box on top of the box makase o dimo wa makase le nna ka morago ke fitho ko o bontšhe kwa gae mamthano o se ka mpotsa ka o ya kuane gutela nkeno boela nkeno gutela mo batlamela mane a shuwe ke motshwere jalo mna wena ke o gomole o rutu e ke dula fase togela wena mfana botsebotsaoko re go solve ke re wena o paletse ko o bolela gore o kgone o nwa lebetolo le bona šhile lona bona o dudiwa wa thoiša o tšeka o tlo thoduma lebetolo la batho nka be o boletse le ena no ba ntšheletša ke nagaleya matho ke ta o phiasola o a robala o tswirinya nna wena ke na nakwao mmane o paletse ko o bolela foko le bana bale ba kwela bothoko kgapweki e werra salute wena manshapa ke o a e kua le ditshele tša gae o bona ka re batho ba phela ka o phatalala o tshwana le ena na re dulele pele re boela kua wena
gono no bala bo ba warra le ba moka ba ka sempotse selo namo ke na bona ke tono phapa mabodela sfatho le nna batho ba thalela twele mona ke re cheers to nna man ke tswaletse mamotla na o reng o nyaka khapo o le ka mogwanano putseko man tono tata Fronstan walo ke shalana muwa ke re wa lepelela shalana mulla ka mogwananuwe wena se ka tabo tša nna somo takeno wena o le yena o ta thato mo ka re lebetong le ke lagae o bone ore o phela bua matšitša wena dipopae fela ntšhele le thotenyana antšhele sharp ga o sa etsena sharp ena taba mare wa bona nna o ka ntšhelela mfeko ta kgona bokhulue ka bokalampetša ka ba sharp ya ba moka ore a re nna swantse ke phela ka gore ke a kgopela ke fog man o no tshwana choose ke itshepile wena tafola shona eta le bua la boto ntšhelela bona motafoleng a kere sebobotsatadia so eta keno o be motafoleng wena se ka tandia bari mo bathong gore bana bra phela wena le nna ya wa ke trebala yo bana jamanu di nna so bana wena tishewela bo motafoleng mona ke ra botsa motafoleng a eta keno bo monorwana wa tsoba re keng wena choose ya ka botse re botse go botse wena e ka sa tswa re be re kishane J4 man le tafoleng ka enamela ka o botsa le ta senya lotse ka moka mo J4 wala ole mun botse J4 ke le nna le re ke tswa mo ke le shishimisha man ke to ntšhelela ke re lanwa bolelela modimo le iketeng re tšeiwa la bobaka e be ke bolebetse mo fase bana ke na le lucky I'm sure o be a nyoko botswa ke motshepe botse ka mmona gore sa dibale wena wa bona nna ke phapa mabodela wena ntshwantšha le bafananyana ba le ba ke pakileng kua le bona ba tsebo gore nna a ke dale ya diphadišana ka moka ke a o botsa wena motho o thalela ya kua wena o leka o reng wena e bela mafelelo bolela ka menwana se nna thaka wena mfana tlwaela ba ga shaka bua la boki wena re ke yo tswa ka mo before ke tšhitšhimiše a ke tonwa le under age ke tlaletse mamotha se ka swana a ke se bone se ka tswara wena mfana wa tlalela yong o tlalela bobuti ya go malome a ke nna bra ya wena le mogaleng